Noneho tugiye gukoresha izi ntoki zacu zimeze uku, turakoresha hano hantu, hanyuma turashyira hano hegereye imitsi y'amaso, sinzi niba muri kuhabona uku, na hano gutya, noneho tugende tugira gutya inshuro zigera mu 10, duhumirije amaso. Twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, hanyuma turagumishaho gutya dufasheho inshuro zigera mu 10. Make sure ko utibabaza, ariko ntukande cyane ku buryo wumva ko bibabaza. Tugiye kubara inshuro 10 nanone, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Wow! Hanyuma ufungura amaso yawe witonze. Who doesn't like seeing kids growing wiser? Please come, we will grow together. Hello, welcome back to my YouTube channel. Iyi channel yitwa Grow Smart with Angelique. Njye nitwa Angelique Uwimana. Nishimiye nawe kuba mbonye opportunity yo kongera gukora indi video. Tumaze igihe twiga ibintu bijyanye na screen time, twamenya excessive screen time icyo ari cyo, tumenya igihe byitwa ko ari excessive, tumenya noneho na solutions dukwiye gufata. Iyi video igiye kubereka ukuntu mu gihe noneho wabaye affected by the excessive screen time, nuvuga ngo screen time yarakugizeho ingaruka, deja ufite ikibazo cya eye strain. Muribuka ko twavuze iyo ndwara muri iyi video, musubire inyuma mwongeye muyirebe abatarayirebye. Umuntu rero urwaye eye strain cyangwa se wumva koko amaso yatabehavinga cyangwa ufite ikibazo cy'amaso, umuntu usanzwe urwara amaso, iyi video niyo kubigisha ukuntu mushobora kwikiza amaso ku buryo buri naturel, ku buryo bw'umwimerere. Nizere ko mubyumvishe neza. Aha tugiye kwikiza amaso ku buryo buri naturel. Si ngombwa kujya kwa muganga, si ngombwa ko tujyayo ngo ufate eye glasses, amataratara, bamwe bita amataratara, abandi bita amadarubindi. Anyway, uko waba uyita kose, ntabwo ariko mvuze ko utagomba kujya kwa muganga mu gihe ikibazo cyawe gikomeye, ariko ku bantu bumva bafite courage, bifuza kwivura ku buryo bw'umwimerere, atiriwe agenda ngo yambare linete, cyane ko hari abantu bazanga nkanjye aha, abanga linete cyangwa bumva nyine nta n'umwanya afite wo kujya kwa muganga. Hari exercise ikorwa buri munsi ivura amaso. Iyo exercise niyo tugiye gukorana ubu ngubu kugeza irangiye. Uramutse uyikoze buri munsi mu gihe cy'ibyumweru 3 waba wakize. Mubyumve neza ko waba wakize. Ni byiza ko mwazabigerageza mukazatanga n'ubuhamya hano muri comment, kuko Grow Smart with Angelique niyo kubafasha kugira ngo mugubwe neza. Ni byiza ko mwareba amavideo yanjye ariko nyine mutarahumye, nese mwayareba gute nyine mutakireba neza? Ibintu biri logical. Niyo mpamvu nshaka, nibyo tuziga ibintu byinshi bya technology, abana bacu tujye tubereka utuvideo hano, ariko niyo mpamvu dukwiye gufata measures. Tugomba kubanza kwirinda kurwara, ariko nanone mu gihe warwaye hakaba hari solution. Katugende, kadutangire, dukore exercise y'umunsi. Nizere ko witeguye. Wow. Exercise time. Nta gutinda, mbere yuko tugira ikintu icyo ari cyo cyose dukora, turanza dukaraba intoki n'amazi meza n'isabuni. Izi ntoki zigomba kuba zisa neza, kuko nizo turi bwifashishe muri iyi exercise, muri iyi myitozo y'amaso tugiye gukora. Ndakoresha kano kantu, ni wet wipe. Nawe uramutse uri ahantu hatari amazi, like udashobora kubona aho ukarabira intoki neza n'amazi meza n'isabune, ushobora gukoresha wet wipe. Nkanjye ndahanagura neza intoki ku buryo zicya. Nta mikino hano, kuko urumva iyo ufashe intoki zikaba zifiteho umwanda, noneho ugahita ushyira mu maso, maze no gushyira kuri skin ni ikibazo,
ku ruhu gusa nabwo kiba ari ikibazo. None ibibazo ushyize mu maso waba none uri kwitera indwara kurushaho. Ndakaraba neza. Aka kantu kaba karimo imiti ifasha gukesha nyine yica n'amamikrobe, kimwe n'uko iyo ukarabye ukoresheje isabune bize kucya kubera ko isabune nayo yica amamikrobe. Maze gukaraba neza, akamba nkoresheje akanyine mpita nkajugunya muri pubele, sibyo? Ndajugunya muri pubele. Hanyuma rero exercise tugiye gukora, ugiye gufata izi ntoki zawe. Mbere na mbere turanza dukore warm up y'amaso. Ubundi iyo umuntu agiye gukora exercise iyo ari yo yose, ugiye gukora sport, buri gihe uhera kuri warm up. Tugiye gukora warm up y'amaso. Ni gute rero turi buyikore? Turabanza tugire gutya inshuro tubara ku buryo dukora amasegonda 10. Ubwo turabara inshuro 10. Intoki ziraba zashyushye, nizimara gushyuha turaza gushyira ibi biganza byacu ku maso gutya, nabwo tubare ku amasegonda 10. Ntago dutangire 1 cyangwa se mbare mu Cyongereza 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Stop. Noneho ushyire ibi biganza bibiri ku maso yawe, nabwo bara amasegonda 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Uhumure gatoya witonze. Noneho tugiye gukoresha izi ntoki zacu zimeze uko, turakoresha hano hantu, hanyuma turashyira hano hegereye imitsi y'amaso, sinzi niba muri kuhabona uku na hano gutya. Noneho tugende tugira gutya inshuro zigera mu 10 duhumirije amaso. Twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Hanyuma turagumishaho gutya dufasheho inshuro zigera mu 10. Make sure ko utibabaza, ariko ntukande cyane ku buryo wumva ko wibabaza. Tugiye kubara inshuro 10 nanone. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Wow. Hanyuma ufungura amaso yawe witonze. Good. Noneho tugire gutya ibiganza byacu kugira ngo bishyuhe inshuro 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Noneho turaza kugenda dukoresha bino biganza tushyira ku maso ako dusa n'abakora massage, tugira gutya. Yego, twatangira. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Ndumva nakwiyongeza. Wow, feels good. Ndimo kumva hari change iri kugenda iba on the side of nyine ku bijyanye n'amaso. Ndi kumva hari change igenda ibaho. Nizere ko ukomeje. Turi gukora daily exercise ishobora kugufasha gukira amaso mu gihe cy'ibyumweru 3. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora uri mushya hano. Nanone niba iyi video ifite umumaro, wibuke ukore thumbs up, ukore kuri like, kuko YouTube ihita recommendinga ku bantu benshi, hanyuma dukiza abantu benshi ikibazo cya eye strain, kuko twabonye yuko ama screens yabaye ikibazo. Abantu benshi babuze amaso muri screen, harimo n'abana batoya. By the way, ndifuza gukora ikiganiro kijyanye n'abana, ndizera ko nacyo kizababera cyiza. Ngaho kadukomeze kuri exercice ikurikira. Rero uribuka ko twagendaga gutya tumasa
uruhande rumwe like this, noneho turaza kugenda the other way around ku rundi ruhande. So let's go, tugende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Make sure utibabaza, nyine ntukande cyane nk'uwenda kwiyica, ugenda ugira gently nk'ukuntu bakora massage. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Tumaze gukora exercise zitandukanye, muribuka kuntu nagiye mbereka step by step. So far aho tugeze murabona ko twe turimo turajyana dukora circular motion gutya na inverse yazo gutya inshuro 10. Kugeza ubu ngubu niba hariho turi gukorana, ushaka kutubwira uko wiyumva, how do you feel? Can you just give us an output of what is happening? Nibura duhite tumenya ukuntu bimeze. Ndizera ko hari uri dropping comment iwe hano. Please share your testimony kugira ngo tumenye ko uburyo twafashamo n'abandi. So I'm going to wrap again, tubare inshuro 10, noneho kira nanone twongere dushyire ku maso yacu kugira ngo ashyuhe gutya, tubare inshuro zigera ku 10 ubuhumirije amaso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hanyuma ufungura amaso witonze. Tugiye kumasa hano iyi mitsi this way inshuro zigera ku 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Ahangaha. Okay, noneho twongeye dukoreshe aha izi ntoki zacu. Yego, hano tugende tubara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Dushyushye ibiganza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Twongeye dushyire ibiganza byacu ku maso duhumirije for 10 seconds again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Uhumure gatoya witonze. Tugiye guhumbya amaso yacu na inshuro 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Twiyongeze izindi 5. 1 2 3 4 5 6 7. Ndazirengeje. Eshanu. Okay. Noneho tugiye gukoresha hano dushyire ku maso yacu duse n'abagenda tuhatikura ariko gake. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Twiyongeze izindi inshuro 5. 1 2 3 4 5. Utegerezeho akanya gatoya, tugiye kugumishayo andi masegonda nka 5. 1 2 3. Noneho ubu ngubu tugiye guhumbya inshuro 10 duhumbisha amaso ndetse n'ugira imbere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then we warm up our hands. Dushyushye ibiganza byacu, hanyuma tumase hano. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. No, tugiye kujya gutya intoki, murabona muri cyagiye dukoreshaho hano. Noneho tugiye kubanza tumere nk'abashyira hano ku izuru gutya, hanyuma uhumirize uzane hano ugenda ugira gutya, sibyo? Tubare inshuro 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ushaka gusubiramo rimwe. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. How are you feeling, guys? Nizere ko amaso yanyu ari kugenda amera neza. Twongere tumase ibiganza byacu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Ubundi twongere dushyire ibiganza byacu kugira ngo amaso yacu aruhukeho. Tubare inshuro 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Release. Ukure intoki witonze, hanyuma uhumura amaso. Ibi rero ujye ubikora inshuro 3 nibura. Inshuro 3 nibura mu cyumweru. Ubishoboye it's a daily exercise. Ubishoboye wagiye ukora buri munsi. Hanyuma nubikora for 3 weeks. Niba ufite ikibazo cy'amaso nkanjye, kuko mbere nari mfite lunette ntabwo nyizifite. Narazibitse muri drawer, niyo mpamvu ngo ntabwo nyizifite, ntabwo nyizambara. Nawe ushaka kwikiza amaso ku buryo buri naturel, nuko nguko ukwiriye kubikora. Nizere ko iyi video yabagiye umumaro kandi kuko ifite umumaro. Ngewe maze kuyikora ndumva meze neza, amaso yanjye nyine yakoze sport, especially hano ndumva hashyushye, ariko iyo hashize umwanya utawumva uri relaxed, umeze neza, ureba neza. So mwakoze cyane gukurikira, nizere ko muzabikora mukambwira uko. So nkuko mubizi rero, twese muri bino bihe turimo turahura n'ibibazo biterwa no kumara igihe tureba mu screens, kandi amaso yacu n'ukuri ntabwo yaremewe guhora areba mu ahantu hamwe. Ari nayo mpamvu hari tips nari natanze muri iyi video, ngira ngo murayibuka. Ari utarayirebye yagenda akayireba. Gusa nanone niho muri iyo video nari nerekanye ukuntu harimo agatip ko gukora 20-20-20 rule. Akaba ariyo gukora iminota 20, warangiza ukamara amasegonda 20 ureba ibintu, ureba ahandi. Ibyiza ubundi ushobora gufixinga amaso yawe kuba yareba ahandi hantu nko muri metero zingahe, bitandukanye no kureba muri screen. Rero kubera ko nyine iki gihe turimo ari icya technology, usanga nta kintu dufite cyo kubikoraho. None tubikoreho iki? Nta na kimwe. Twisanga tugomba gukora. Hari abantu bakoresha screen time igera ku masaha 8 ku munsi, nabyo twarabirebye mu video yatambutse. Urumva abari kuri risk, n'ukuri amaso yanyu bari exposed kuri risk nini cyane. Niyo mpamvu rero iyi exercise nayizanye. Iyo uyikoze uba uri gukora massage y'amaso. Amaso yawe uzumva amaso yawe yabaye relaxed, kandi noneho nyine byameliora uburyo urebamo. Amaso yawe ntananirwe, za maso ziba uba wumva zinaniwe, like utabasha gukanura neza, noneho abasha gukanura neza ku buryo bwiza. Ikindi kandi nyine ayo maso araruhuka. Muzabikore. Umuntu ufite ikibazo cya eye strain wayikora igihe cy'ibyumweru 3, uyikora buri munsi. Uzagaruke uduhe ubuhamya, udropinge comment yawe hano kugira ngo ufashe n'abandi bantu. Ngewe personally biramfasha, nawe ushatse wabikora. Ni uburyo bwiza turimo turarebera hamwe uburyo technology idakwiriye kwangiza ubuzima bwacu, ngo tuzisange twarabaye impumyi cyangwa twisange hari ibindi bibazo by'ubwonko biduteza, nubwo n'ubundi byo biza kubera ya dopamine twabonye iba released. Umuntu ugasanga yabaye addicted to phones, to screens. Handi umuntu adashobora kubaho ngo amare nk'icyumweru nta telefone afite. Urumva ni ikibazo gikomeye. So mwakoze cyane kunkurikira, mwakoze cyane gukurikira iyi video. Iyi ni exercise idatwara umwanya munini, ushobora gukora ukangutse, warangiza ugatangira umunsi wawe amaso yawe rwose wayahaye care, hanyuma results nukuri ziraboneka.
ku bantu rero bafite ibibazo by'amaso, kwa kundi ufite infection, ufite eye infection, kwa kundi amaso yawe wenda yaratukuye cyane, ayanjye ntabwo atukuye right ufite amaso yatukuye cyane, nyine ufite eye infection. Abenshi hari igihe baba bafite infection z'amaso, nyine harimo nk'imirishyi, kwa kundi uba wagiye no kwa muganga ukaba ufite imiti uri gukoreshamo, ntuzakore iyi exercise, uzaba uyiretse kugeza igihe ubaye normal, kuko iyi ni exercise ukora for eye strain, kwa kundi uba ushaka nyine kwifasha ariko utarwaye direct, utari mu burwayi ako kanya, nyine utari ku miti. Wareka iyo miti yashira waramaze kuyifata, iyo eye infection warayikize ukabona kuyikora. Noneho ku bantu bashaka kugira ubwoba bwo mwabonye exercise dukora yo gukwedura amaso, yo kugenda twapfuye ku maso gutya inshuro zingahe, uwumva afite ubwoba bwo kubikora ntabwo ukanda cyane, ugenda ukora gahoro nyine gently, gahoro gahoro, nta kibazo birakora. Mwakoze cyane gukurikira, no kuri ntacyo ntabazabagezaho kuri Grow Smart with Angelique. Niba utarakora subscribe ureba video zanjye, ndakwinginze please do subscribe, ni ubuntu, ntabwo bihenze, nta nubwo bisaba amafaranga, kuko nabonye abantu 34% y'abantu bankurikira n'ukuri mu ndebera ama video mudakoze subscribe. Abeg do subscribe. Abayikoze ndabashimiye cyane, hanyuma namwe mwakora share mukaganiriza, muko nyine ikiganiro kikagera ku bantu benshi, cyane ko abantu benshi bafite ikibazo n'iki ngiki, hanyuma mukanakora kuri like, naho muba mumfashije. Murakoze cyane, Uwiteka akomeza abazigame, ndabakunda cyane cyane cyane, mugire ibihe byiza.